Hello ma'am, good morning ko. Welcome back my another video. Kuya ko smile na intro to ba another video ga ito. Ma'am na sige vlog sa ingmina sige kay to ya ito. To ma'am ay sana do so kano low budget khare ba ne bong na. Do thumbnail dai ne YouTube comment na sana sai ni ga ne isali ne ba ko ma'am na kare editing ko na ba na ko ingmina si ko ma'am. खंगदे मैम मतलब अमदा ई साबगा नमकद्रा मैम कमेंट तौर को यूट्यूब की पैसा ना ई सनागा साब नमकद्रा मतलब अमदा खंगदे को हुजिक पौदे दुमाइना खंदरी दुदी को खंदरी अब दुमाइना सुम आई तौरी से तौरी कना खंगे मतलब अमदा ओइदबसु कना खंगे खंगदे को अदोनी मैम एंगमिना से नसी की ब्लॉग से कई तौरे आइदो एंगमिना सी मचा से नसी लास्ट एग्जाम ने अब अदो एग्जाम दो चखरे को एग्जाम थाबा दो मागी कनो स्विमिंग पूल की कनो दो स्विमिंग पूल दो इना ने इसिंग हापी दे बा हंदक से करा दो नारकनी होलकनी आइना दो मा अनसिदि हापा मुकुइरे लुजगे हाय दो मा से नारगा जाम वाय बैना अदुना इना ने दुगा इसिंग दो साना हंदे आबा को लोक खुंगा दे खोला दे आइना दुगा साना रगा ने होगलु हायबदो होगते मोय सुम लुजना लैगे आंगांगनिना को दुनिया बा हाइबे इंडिया दुना इन एग्जाम लोरगा ओइना सानारो दुगादी फारे टेंशन लेत्रेना को एग्जाम मरकता नाना लेबा हाय दुदि अखोइसु नुगाइते वाइना को दुनि मैम दोना सिसाइना स्विमिंग पूल दो इसिंग अचुंबा इना पाइबे तौरगा हाइबी हबा माइ दो तौबिगे तौगा नोंमु खरा खरा तारे तौइसे एंगनी को नुसारी सारामिनि अयुक्ता को लो एंगमिना सि ब्लॉग से कई तौया दो इ थबा अम्बुलो सन्द्री मसा थोइबी से निगाइ तौना दुम हनगरे को ना नोनी इने बक्सु चखरेबा सना दो लौसनलुनि आइना कुइरे को सना से माना साहलamba सुम होरेन हयेंग तौना दमाय डेट पिथरकपदा सुम खरा थेंगेबको दुनि मोइसु लोंगबै का सना कनो लै आइना ने म्याम लैरि पेंडिंग आइना दुम अखोइ दो खतंग तौइरसु मोइना लेट तौहले दुनि म्याम उलके डिजाइन दो कमाइ तौइ तौदे दो थम्नेलदि म्याम सुम उरमबनि को एंगिनासिको म्याम फी खरा सुरे फौदोके मचागी सुमाइना इसिंग अचुंबने अब पाइप से सिगा हापचले सुमाइना तो अचुंबना तौरे न तो दि मैम पहिला द सिगा आयरन की दो हापचलोरे कोल की मोटर की दो आयरन जाम कल्ली दुनो संगांग चलुरबने अब दुना अचुंबा तौरे नोंनि थंबिगनि अब को दोइ सुम हुंदोकिनि नोंबुदि हांगरे चांगने नुसादे खंगे मैम करी जांग थोंगनी थोंगे खंगदको जांग खरा लैरे गोनगी हेक्से लक्के अदो सिगा थबी अमसु अचौबा म लैरे सिगा अखोइ थाय अब थबी अदो सिगा लैरे अमा हेक्से लागे सा जागनी खूब फजल से आउन चौबा जातनी सिसे बेरी अचौबा जातसु थायबा उलक्के खुचाव बनि अनि अहुम ख गानबदा इरोनबा ओनी नौरी से खरा नौरसु हेक्चलनी को Lairama kati gate ki baram kucha ke oma khudu bama sangani ne jamni sangde da hechalage मैम बोरा होगे को जेंदेम सेनी खा माइरेन गिले सुजाउने खरा पालक सुखरा मनी चोंगमी तुसु दवाई बेरी की खुचाव से मैं कागा महीने दुनी मैम खुलकता लैबै नुगाइबा बसिनी युमदै नेचुरल ऑर्गेनिक पोट हेक हेकना चाबा फंगबसे
ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯦꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯃꯇꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯂꯛꯁꯦ ꯃꯥ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯇꯅꯦ ꯃꯥ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀꯤ ꯍꯧꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯕꯣꯔꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯕꯦꯁꯣꯟ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯊꯣꯡꯉꯛꯄ ꯏꯁ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯨꯅꯦꯀꯣ 이싱제 자만가래 떠오르죠. 기저에 자도 이제. 농사사대 시. 떠오르도 말라. 엄마. Hello ma'am, do na sagi blog to lo san bana mo dare ma'am do baro gi ja khong na ko na lo ra ko na ni no se to na ma to ko yang na ko na pham mu da pham ma re do mo ni san na ko na theng ye na blog to lo sa lo dare ma'am ma theng ga do lo dare ma'am hawai ma to nge be di doi na ngom san le ba ado ngai di kai ka ma la ko sin do na ka no mana ma sing ka no mai den gi le ge ka tu nai na bora ho je le ba do ni do mai ta ra me ti ma na ta ra sa le do ni do me am ene bong na so sana do ko le do me am do so share ka ra ke ko se ga le sana se design se so me am do la ke ba me am se ga le re ko sana do me am Sini ma'am. Design se fazabra kamai tawi ma'am. Ai bi ro ba. Ado design se ina sum choice to wari sumai na kara lai rong thok pasina phajaya na. Doni. Ma'am design se pambi bazar sum comment to bi ro ko design se ina lai ron sumai jam thok pasina jam na pa me mo ko adori ma'am na se ge blog se sun loi salani ko do na han ge ina si se basket bacha hai ga ta lai ge na pai na si se lo se si su complete ho ya ba do si blog si ma tung na si se si video da thang la ka ni ma'am ngai bi da mu ko do phajai phajade so comment to na hai bi ro si bani kyu to bani pi sakhi ya ba ko so jam chal lo ba Doni me amai blog se solo se lage se dom logai bata adi like share subscribe to video ko next video da me amna si bye